small things that instill a lot of fear in you. Yes. Ni ukoraga rimwe wakora mundu ni enda icoka uguo meto maweida no acoka waikaranagia nake ri ukamenya some of his phobias are very minute. Ni mutonini tonini. Yes. Ugakora ri kindu takacagathi no kamuhahure kana kagurumoki. And when people discover that weakness, they take advantage. Of course. Yes. Of course. Uwa mundu ni weida da heka horo ano ihindire mu no gacagathika nini yo kwenja kana wacha mchezo wewe acha hiyo ngao kuna jokes baya bana wewe acha hizo nini wewe sasa hizo ni gani hizo wewe acha mnakuwa na jokes mayo kinda idero muno yo kinda kwa poisonous nyamwetali yago soketizo kidi okidisha nayo ekoro ina thumu no akoro gwikindu twetigirete turi aingi ni kindu gitagwo riri sindano mukuha ya ndagitari mukuha wa ndagitari ashire kwa ndo mawa magiraginya guthie thibitari ta mundu njui ne ko imagine ati ni agotheswo okay ngisi wa thibitari ri aba guthie hare registration okay andikithia wacokerwo ka pale utaitwa yes ugetu handu hetagwo triage andu muga triage one hetagwo triage triage yes hari triage ko yo kindu gito vitals kathithimwe na kilo cigana vitals ni kilo blood pressure maundu mau mothe temperature those are vitals kaithikiririo ngoro guo wacoka kathire consultation room akona ndagitari yes akwela hema thina maku yes niko nako kwi direction ndagitari athiaga ukaigua muria atiriri itadugwa of course kwa umetumia dawa zingine kabla kuna zingine nilikuwa nimenunua kwa chemist nilikunywa jana na leo asubuhi na sija kusaidia sijasikia vile. Sasa hiyo sifikiri tembe itafanya kazi. Tembe ni kama inashindwa kudili. Unajua infection iko juu. Ukaja kuathiri. Wewe nipea dawa zingine ziko na nguvu. Ndanoria ndagitari kana ndegekero handu nywe. Ndanoria. Yes. Injection ithi. Na niwe werago atia? Utaenda pale namba 3. By the time dada shagiro ku consultation. Acha. Wewe utaingia namba 2. Utasaidiwa hapo. Wali namba ingine uko na kitu injection room. Na hena badia. Yes. Kora nazi uma kwaja kwa uthitega cindano kau. Mase muthoni. Kama kana rie kugani. Mase muthoni. Utaingia hapo. Kitu kia mbere mundu amba kwenda itali ri. Inadugwa wapi? Tondu wikoge. Wikoge. Kugituma mezini makuma je gutengera. Yes. Okay, tutadunga tu haraka haraka kama tumemaliza. I don't want to delve into very much detail. No, kiundu kiu ni ko frightening. Of course. Yes. No has cindano igi itago ya dentist. Iyo na ino ko na Dr. Irogo wa shine. Na gikoro ya shuma. You see, it has the holder. Kiria wikira hau no kiria. No dawa. Mukuha the needle. Simeji ageko ethondeketwo ya dental. Ni wekira hau gatawa. Na ruga cindano. Ni camukagio. Isi atigire gucamukio munene. Kuma woka communicable diseases ri. Na maundu matangitarĩrĩka ri. Ucio wa gucamukia gucia ni twa uninire. Ndirikana wathiaga na tumaguta. Tene ndo mathiana maguta thibitari. Andu ngiathecirwo tamari. Yes. Getha wana arikia itherukio. Yes. Na nikio igua pastor ngaki atiriri. Jana musitoroke cindano niratheruka. Yes. Ciatheruka giotheru. Wega. Ati da uriko gatheruki. It was sterilization. Yes. By the standards then. Yes. Ngitherukio guo ri. Kwa dio niyo yari guo mundu. Muno. Tondu ona atari uguthecwo ehiu.
Wanjie gũtherũka thakame. Kaindandĩkĩrwo cindano. Ona mũrĩa nini wakĩiguagĩra mũrũ wa nyũkwa tha ũiguĩte atĩ andĩkĩrwo cindano. Werwo atĩa? Wauga nĩ agũtheca. Yakwenda ya dentist rĩ. Dentist kĩndũ kĩa mbere gĩtũma andũ metigĩre dentist rĩ. Position ĩrĩa ũigagwo wĩ kwa ndagĩtarĩ wa magego rĩ. You are very helpless. Yeah, of course. Akoya gĩtĩ kĩu igũrũ. Ũkaigua nĩ tokũgũa. Ndũngĩcuũka. Ndũngiuma ona ũgĩciria kũra hena kawĩra ũkwamba kũrutanga. Na nĩ metũ tools twĩho. Tũtarĩ twa kawaida. Nĩ ũiguaga kũrora ndiĩ kana nĩ warora kakomedi karĩa ka Mr. Bean. Au matũgambithagia ũkaigua kring kring kring. Ũkamuria hiyo ni ya nini? Tũbangĩtwo na raini. Tũrĩ mũbangĩre. And they always give you one consolation. Hii hatutatumia. Hii hatutatumia leo. Kwani uko na wasiwasi kidogo? Nikuuliza daktari. Nje mtu huuliza. Yes. Lakini nakuaga ya nini specifically? Hii sasa mizizi kikwama ndani hiyo. Nachoa. Daktari. Kosa hau. Ara bwana unathecwo ndurona. Woni? Isika fere ithecagwo haha ũguo. Ito nĩrona. Ngoko-inĩ. Nĩ kũhota kũra hanini. Yes. Nona cindo nĩ kwĩrĩria mũno. Nobody likes that injection. No. Nobody. Na no weke wĩcirie gũtumia. Yes. Na ndũĩ ndũngĩtumia. Ndũngĩtumia cindo nĩ kanua. Yes. Ndĩkamerũke. Koya kĩromo. Kado oya karuru. Kaigua kĩromo rĩu. Gakinya rũciũ. Agaria kwario karemwo. Kwaja he andũ magũthagũthaga mũno kaego na gatindo makoragwo nako. Ting ting. Wakwĩrania harĩ henje kũkarũga. Yes. Hiyo ndio shida. Itabidi tung'oe ama tufanye root canal ama tufanye crown. Yes. Depending on your budget, you know. Yes, of course. Dental implants and crowns are very expensive. Yeah. Yes. And the dentures. Kero sasa dunga kidogo tu. Depending on what the dentist me oma ba o spray. Spray kaka kona anesthesia. No hair loco. And ito loco anesthesia. Yes. Ngira tikasira no gagatia. Na ingerega. Not wothe. We kurudira nayo moja kwa moja. Yes. Okadungo. Arabu no kora matana riri. Dentist uyu ri ni wa kinathi kiriko. Tools cigana atia. Hari ukaga na ithetũ. Hari ukaga na mutaranda. Wega biũ. Yes. Na nĩ makoo magwĩkĩrĩire rĩrĩ. Gĩcicio hau to nĩ mamenyaga. No ũkũigua kũrora kana kĩromo nĩ kĩagwo. Of course. Okera gore kĩigana. Ndĩraigua kĩigana nginya rũciũ. Yes, da kende katika 35